Mon sang sang atanga INP mezotuna longa thathin tu zongzong te Insein Sipai lebek ule zun ni som pasari zirtop ni ania Myanmar lam chanchin langsar zual te kan ngai thla ho le photanga atop thlengin min longai thlak sak le theu don nia amasa in Zokhawthar champhai le aizol lama Raltlan abikin sarkar na thok CDM awanga tlan ho kha tun ayin lo fimkhur ula athaleang voina chin state lam media then khatinan soidan chuan aizol le chevel champhai le Zokhawthar heng vela Raltlan te zinga mi poimo deuh parliament member le politician Raltlan ho zon chuatna bai pui thla kan tum ni om takania kan thulak na hian sipai ho malak tumna atel ni inan soi antia ani ngeyem tiero kan chiang chialo na chungin fimkhurero aswal lowang PDF kani CDM ka tinazong kha lotong porin ngam ngal achi lowang ti kha kanan soi masa ni sela Sakai region Suibu lama sipai somthum chuang an thi zun ni som pahni Sunday ni liam ta thil thleng ania media chaklowa wangin voina kan thre thei ta chawani zun ni som pahni pathian nikalta khan Suibu township pa indona achuaka sipai lama tangin an captain Ewen Tun telin sipai somthum le pangan thi ni in MDF Suibu Myanmar Defence Force tenan soi zun ni som pahni khan yi ulama tangin terrorist council sipai te chuan Suibu township laman pana yuasu khuwa le pauchain khuwa lutin pauchain khuwa an hala in zale pasari akanga khodanga kalzelin chung ho chu Suibu tlak lama PDF pol sang CNT Suibu LDF anti te Snake Eyes LDF pol te Flying Dragon Dipeyin PDF te Suibu Justice Force te Alpha 7 anti te pol sangin an lo ka pa sipai somthum le pangalayan thiani tin PDF lama tangin mi pahni ucho luin Suibu mi le Dipeyin PDF atangin kuyemin 910 ramtan nun an hlan bok Mandalay lama tangin sipai motor panga an kalboka chong u tumin mu road an thlen chuan kia kalzelin bom an zong pa a chung ho po chu zun ni som paruk nimin chhun lai vel khan PDF ten lo bomin sipai soman thi ni in Natuchi Regional Defence Force NRDF tenan soi Suibu township pa makhau khobula zun ni som panga khan longmi te hne na tanga tax khon thin tu te anin haideu thut ni om takania police te chu longa tangin anin kap vea police pakhat le chanchin thriat tir thin tu pakhat an boral ni nan soi Michina to Mandalay highway manga lunglu phur tu sipai motor somruk le panga chu zun ni som panga khan Sakai region ti chain an pel nu takong khopuya tanga mel nga vela hla sinhet kung anti khobula takong PDF tenan lo lambuna sipai pathum aya claim lo an thingeya motor pakhata chia ni in voin khanan soi lambun tu te hi an claim deuh nge ral thuaman nei claim nge moni motor somruk le panga a pakhat chawa chiani chu Paku region chautaka township pa chau sajit khobulok an khokot chua maya terrorist council sipai kem chu KNLA 9th battalion 10 tukin khanan ka pa kem lak sakin an hal sak ni nan soi sipai thi le hliam chanchin lam soya lova sipai lamin ral thuam lian an cheleka wangin chau sajit khomi te po an tlan na sa hle ni in DVB chon soyani Mandalay khopui road 26 62 le 63 in Kara Kanboza Bank chu voin chomadar som pakhat vel khan tu tenemo ral thuama vovin an rok ni nan soya heiwang hian Mandalay khopui pum pui sipai le police lamin voin khan an check na sa hle ni bike chuangin bank an pana an rok tamai ni nan soya Myanmar ma hian bank rok po hi a ol samhel sot view mai suala ni ti lova chuan a huai pa tan chuan hausak ol tak turani vea drugs khoya hausa le bank roka hausa te hi pathian mit muwa atunge mosual zok don ni rengun khopui tan in ming thang ber Insein Jail lama thil thleng kanan soilenge
Insein Jail tang te zinga mi som pakhat chuan tun lai te khan chaw ngein demonstration an nei chhun zoma ramdang ni se chuan an thi an hlau viu turania Burma sipai te ero chuan hetiang hi makan ti lem lo an vo hrep thin zo ka ni Insein Jail mi som pakhat chaw ngeya demonstration nei tu te po chu khung thrang ngalin an soi sa hrep ta zo ka an hliam te en kolna tak ngel po pelovin an khung thrang mia mai ni in tang chung te zinga pakhat chuan media hna asoya hetiang hian ati Insein Jail an khung thran mi som pakhat te chu damdoi pon pedu lo an vona salutuka mi hring mel pon puto lo hialani an vuak rona wangin luwa hliam tuarte kutke tliak te pon hliam an tuar veka an zinga pahnih phei chu an na hleya biak po thei pon ni lo le ngal tuna hian jail le chevel chu ven himna an ti khau zual sawani ati hetiang deuh hian Karen state pha an jail mi pahnih po an soi sakna satawangin hliam na takan tuara tongkale sipai damdoi in lama en kol turin an la rang nia soi ania an dam chuakem an vathita em ti engma hriat zui ani lo Rangoon region Chimlam district huam chunga ko mu township po hi zun ni som paruk nimina tangkhan bike chuan an khap le ta mia maya Rangoon khopui huam chunga hian bike chuan an khap na hi township pali a omta a boi thak du viu don ani tanin Tari region longlung lampon boi ta khop mai zun ni som paruk ni zandar som vel khan longlung township pa wedi khuwa silai ka puak chungin Terrorist Council Sipai an lut le a kumsom thum le pani mi ma noi ni te chu manin an throi ranga konglaka an that zui ngal in khat an hal bok tin zanlai dar som pani vel khan ko in khuwa an lut le boka in te po halin kumsom li pakhat mi ma emi phiuwe an kap hlum le boka silai kap thom khria in mei chedang pakhat po lungphu cholin a boral ni in longlung demonstration committee chuan an soi zanlai pel zinglam dar khatle chan vevel khan ko in khuwa che tong anti bulami chumi khuwa mi pani chu sipai ten an kap le boka kuzolat anti chu kap hlumin midang pakhatero damdoi in an panpui man ram ni soi ani bok sakain lama te makoi le mun ranga hian sipai nan man te hi kan puang seng me ulova an tha tak te din mun thalo zual deuh te chau kan lorani ti kha lo hrephot ula ramchung hen man to ka pui hi an tam hle ni sian state marlam kwat khai kho pui chim thlang lama ka line khobula zun ni som pasari voin khan in dona chuaka sipai do pol eng pole mole terrorist council sipai te anin kap ni om takania vandoi thak takin Raltlan zinga mei che pani chu ral thuam lian sipera wangin an boral ta ni in an soi hliam tuar hi an vain mi panga ania pahni an boralani sian state marlam chanchin update thin tu kachin media then khat chuan KIA MNDAA le PDF te tang kop tele terrorist council sipai tatma somsari le pasari na sipai te anin kap ni nan soya maro chu chanchin kan la khom lai khleng kha chuan KIA lamin engma soyan na nei lofa MNDAA lampoin indona fil lamatanga thuan don ri lo thu an soi ve boka sian state mar lama hian KIA MNDAA tele sipai te hi anin ka fo maya anni lo tu vakan ni chu arin omlem chuang lo Moon State Bilin Township Melan Khobula BGF te kem pakhat chu zun ni som paruk nimin chonhudar ni le dar thum vel khan KNLA nam sipai tele chai tu revolutionary pol rang chai tu PDF tenen an kapa voini lai an kapa a voini na phei chuan BGF lam chuan ral thuam lenin an lo kap let vea ma se tangrual lam hi thil hliaman omlo ni nan soi BGF te zinga hliam tuar mi palian oma Molamin Hospital an panpui ni nan soi bok soito ang khan zun ni som pani khan zomin tun chuan nepi do khopuya press conference a thu soin PDF te inam nen thatak in lo kir le chuan kan lo lo mang cheu ati kan ti kha PDF pol tam tak chuan an hel hle ti po kan soya
chuti lai chuan nimina nepido khopuya press conference voiceom parukna thua soya pdf mi somthum le pariatin anral thuaman thlip ni in zomin tun hian soya tak tak aniem ti kan chiangam chia lo na a alo ni tak tak chuan apoi viawang sang ni le som ni le pahni tru som ni le pathum fiscal year April le May khate din mun enin Myanmar ma sumlut hi atla niam ta viau mai thani chungin US dollar makta doi som panga emovel chau sumlut omani kan nong April kha khan US dollar makta doi rukking lo deu aluta May khaliam ta khan makta doi ko chuang khet alut le boka nikum lam ne na khai khinin kum thum chunga April le May khate sumlut tlem tumani thu DVB chona soi heng thani chunga sumlut te zinga China tangin makta doi ko chuang aluta sumlut zonga za somruk zetani Japan atanga sumlut hi makta doi thum chuang ni in za som ni velani heng thani chung hian Myanmar min sumlut anei hi China Taipei Hong Kong le Japan atangte ani deu bera oil le gas telin mun som pakhat lai atanga sumlut hin na atop titi tani ramdang atanga sumlut atlem ba ka thunei na pong la ka tang khan ramdang company anin thiar film na satawangin ramchunga na fang ta hle boka rambuai le economical crisis a in nanga heiwang hian foreign atang investment ti tura lu hi thil all ai tak chu ani lovang ti in economist then khat chuan an soya minong hlan ero chuan foreign investment ko lu thei be sein ma alave mek boka Myanmaram chimlam tui pui chunga oil le gas lak chua na thok tu ber Petronas aliam le tak sia chuan yetakun project operator atan Thai company Gulf Petroleum in ma alavele dona Thailand kut noya Myanmar oil le gas te a omle phot don ni na lang Sipai Council in May kha khan ten dara chua company pali in andila chung zinga Thailand company Northern Gulf Petroleum chu khan chua anitani Myanmar Sipai Council ral thuma tan pui thin tu company paruk zet chu Britain sarkar chona sanction vele ta phot mai bok ti voin khan thriatani ral thuam lama tan pui tu Russia company pathum le Myanmar company pathum ania Myanmar company te chu Sinpex Sui Myanmar New Era Trading le Sky Aviator teni in Russian company sanction tuar te chu Ural Avia Sins Avia Trading House le JSC Horizon Company te anni Myanmar New Era Trading hi Russia siam Mi-17 helicopter le spare parts chi rang lo khar chhong thin tu ania Sky Aviator hi chu tun nai Russian invasion nuwa broker na thok commission na thok kan te mayang chu tiang chu ni tin Sinpex Sui company po hian thuni na pong la kan ni atang khan Russia company Sin Savia Trading House kaltlangin Sipai Council tan helicopter a leithin boka anni hi an theu neu lovaniang Singapore lama po office an hong thei ve ni Asian Special Envoy to Myanmar tuna Cambodian Deputy Prime Minister le Foreign Minister ni mek Parak Sukhon chu atum ni nan zun ni som ni le pakua le ni som thum khian Myanmar azin le dona tuntuma hian Myanmar ram chunga tan puina humanitarian aid pek dan turte asoi pui don ni nan soya ma seram boy problem solve na na mi poimo Aung San Suu Kyi ero sipai lamin muan la phal sak don chuang lo ni in zomin tun chuan zun ni som paruk nimin khan RFA in thuan zo na asoya tang tele an chung thurel sak mek te chu ton tiran phal lo thua soyani manilama peace talks an nei na telve howero chu amu theidon ani ome Aung San Suu Kyi le NLD hruai tu te po mu in bethei nge se ti hi NUG le ASEAN te ram rangin an ngen na ania ma se tun thlengin sipai lam hian maka an ngai du ri lova azin masak tumpo khan ram chunga NLD hruai tu then khat ne na in muturin ruwa manna anan siam zeta soisel na tama wangin an thul le ta a tuntuma azin na po hi eng uala ni lo mai thayani hi soiselila pisu chi hi sangni le somni le pakhat February ni khata an man ta khania khesom pakwa la ya or kantia kan soingun viau to kha an rorel nat dana zirin kumza chuang zel tang theyania
ama hituna hian kumsom sari le pasari mi ni in naktip zun ni som pakua khian kumsom riat atling to dona damrei ama mo hle ni hi sang khat zakwa somret le pariat kumatanga sang ni le som ni le pani thleng hian kumsom thum le pali chungin man le house arrest ti angreng hetok jing view maya heng hun chunga ba te som pasari zet chu tan in lama amang hlom nge ni Sipai Council chuan zun ni som pasari voin khan nikoma metric exam result ati chuak vele ta a sang ni le som ni le pakhat sang ni le som ni le pahni education year chunga pol som exam chang zong zong mi noi ni le singriat le sang khat le zasari le som nga le pakhat ania pass percentage hi 46.88 ni in mi noi khat le singthum le sang ni le som sari le pasari an pass ni in an soi kum liam ta sang ni le som ni khachuan pol som exam chang hi rampuma mi noi ko le sing sari le sang khat le zali le pasari an oma chumi ne na khai khin chuan za som thum vel sipai opna poiti lem lo mitlem te chawin exam an chang ati theya midang za som sari zet chuan exam an chang lovani sang ni le som ni le pakhat khan covid-19 awangin exam chan theyani talova Sipai Council noi exam result chuak masaber anita a maro chu voina metric exam pass tam tak zinga hian thiam lo fe college ti sipel dan po thiam lo an om trivinarin oma metric an pass awanga thiam turangai ngot hi chu adik lo chiawa hle don ani voina Myanmaram social media lama po he thu hi an in nialna an debate ro puiber atling chaume kani zun ni som paruk nimin khan ramchung mun sang terrorist council sipai somrukan thi ni in khetet media chuan soya NUG lamero chuan nimina sipai thiza chu somnga thelan ni anti ve thunga hliam tur somni le palilai om anginan soibok ole khati zong kha tuntuma Myanmar lam chanchin langsar zual kan soi the chunia ngai khatu zong zong te inchunga thinlung takin lom thu kan soye